Gl Beto. Hello? Hello, sana. Oh, boy. Is that Kuki Artist Association Saikul ho in kinaguna chu. Nakigot chai tam kan tip chu. Kaki gong chai dai nang da. Kiyong kigot chai ta so Lhungtin ka kisa ahoy line na nga di ha. Lhungtin na ka na nga di stage sunga ka nga tay. Stage ani nga. Kipaw be se na pel bal be se kay rồi kan nervous rồi tay kan mukha lo lai chen kan mo nom lai jing na phone ni ki ho jing jin ai wangin na mel ta bong tiam jong ka bet ka mukha lo lai hi jing chen kan nervous lai jing na hi jong lai bai loading hom na nei na nga in lang ki jong kong thun pai pai dei tai o he nge ken jong ka nga le the jing na mel hoi na mukha nga le le sana nei sana Nang hoy da. Mga mel hoy na dai. Tunisun na smart in na hoy. Ibiti kisei ma kisei ne. Tunisun na mel hoy kitange. Introduction nom nam punha program manum sa dinga hu ki so ke hinawam ipadu tamela Saikul gam sunga dinga la sa tempe berene ho zo se ki loi khom na hung thalo ho chu mi bang si bin tuni a ki nang jong hung tha theu hi mi bang pa hi bi ji chu la akisial ngai ta tuni ai ngai la di wa hin na Tuni ikiman sana dingo program apa pundo utin in pundo masang ubin kakoma nunga mel hoi ta ding here hile she is none other than Miss Sana ihedingo our renowned actress in a Kuki society. So Kuki society adinga actress mentangay na uchu amay ahiin. And kay ma chuhile nay hello may tiyo kasan ni chun kay ma Boboi tun mentang ukip the host for tonight.